Šta misliš o legalizaciji marihuane? Jesi li ti za legalizaciju marihuane i šta misliš uopće o lakim drogama kao što su marihuana itd.? Ne koristim ja to uopće. Pa dobro, nisam pitao li koristiš, nego šta misliš o tome? Jel poznaješ nekog ko koristi marihuanu? Pa uglavnom da. Uglavnom da, i kakvi su to ljudi? Jesu to loši ljudi od ljudi koji ne koriste? Kako utječe marihuana za njih? Jel su se oni možda promijenili zbog te marihuane, opojne droge? Ne. Ne? I kakav je tvoj stav o tome? Pa, kak mislite? Jel loše za tebe, evo, jel? Je loše. Zbog čega je loša marihuana? Pa onda ne znaš šta radiš, ne znaš za sebe i tako. Mislim da je u redu pušiti normalne cigarete nego travu, da nije ništa različito od toga. Voliš više normalno 120 S? Normalne. Daj mi reci, šta je trava? Šta je trava? Nešto nepotrebno za mlade. Da. I da li si za legalizaciju? Ne. Hvala puno. Hvala. Nema problema. Evo, da gospođa pričeka, piti ćemo da nam može uputiti gdje je, nije od televizije, ovo je za fakultet. Tako da nemate problema. Sad ćemo pitati gdje nas može pustiti Oporok Banja. Da malo stani, vjeruj, malo više. Evo, okej. Evo, gospođa, jedno samo osnovno pitanje, raspravljamo o mladima danas. Što mislite o legalizaciji marihuane? Da ili ne? Ne, Nikako. apsolutno ne. Šta je marihuana? To je trava, opojna trava, jel? Jeste se ikad susreli sa opojnom tom travom u mladosti? I šta mislite o tome? Pa evo sve najlošije mislim, jer čovjek ne mora sve probati kaj ima na tržištu, ja sam jako protiv toga, imam sina 19 godina i jako se bojim. Rijetko ko može se oduprijeti da ne ide dalje, znate, to je prvi korak, to su ljudi koji, eto, ja sam susrela dosta tih narkomana i tako dalje, koji su se eto i uspjeli izvući, ali jako teško. Puno, problem. Na šta utječe marihuana, to jest konzumiranje marihuane, na šta utječe? Pa to je opijenost jedna, znate, to je jedna, a šta je najgore, ta marihuana se, koliko ja znam, troši uz alkohol, jel? Pojačava utjecaj marihuane, alkohol i onda se još to sve skupa, to je kod je pijan čovjek, dijete u stvari, jel, 17, 18 ili 16 godina, to je prestrašno. Kako prepoznate napušeno dijete? Pa kažu da to obično je promjena ponašanja, jedan onako opijeni pogled, izgled, pomanjkanje apetita, jedna agresivnost i tako dalje. Tu vrati kamera onako. Ali nemojte me za televiziju. Nećemo. Za radio, gospođo. A zašto me snimate onda? Za radio da mogu ton prebaciti, tu mi ton ide. Dobro, nemojte me... Bez brige, neće vas niko vidjeti onako. Znači vi ste protiv legalizacije. Jako. I koje sve nazive ste čuli za marihuanu? To je kanabis, jel? Dobre. Kanabis, marihuana, trava i kako to još dečki zovu, joj, čekajte, kako? Žika. Ništa, ja gospođo, hvala vam puno i to je to. Pozdrav. Daj mi reci, jesi se susreo sa riječi marihuana do sad? Jesam. Koji su sve nazivi za marihuanu unutar ekipa? A ne znam, imaš marihuana, džica, butra, kaj da ti još kažemo, ganđa, Dobar. i ne znam koja još ima. Ne mogu se sad sjetiti od Reci mi, jesi li za legalizaciju? trave. Pa, u dobrotvorne svrhe da, ali... Kako misliš u dobrotvorne svrhe? Pa znaš, ekipa u kurcu pa si, popuši joint, dva, osjećaš se dobro, to mislim da je za dobro svih. Dobro. Da. Alkohol ili džiđe? A ne znam, od džiđe si onak lud, ali onda nemaš posljedica ujutro, a ako se napiješ onda si cijeli dan u kurcu, tako da mislim da je možda čak malo bolje se napušiti. Premda je super to i miješati zajedno. Da. Daj mi reci, koje sve vrste lakih droga poznaš? Ja? Da. Samo travu. Samo travu. A jesi čuo za Kenju onako? Kakvu Kenju? Za neku brlju misliš i te gluposti, pa da, čuo sam. I šta ti nađeš, tvoj top, recimo, koje ti nađeš od svih lakih? Pa trava mi je, trava, shit. Ne znam, jesi skunk, to se uračunava lake, ali da. I to je treći, top 3. Znači top 3. I koliko ti treba novaca da se dobro udimiš? Pa sa ekipom s kojom ja izlazim, 20 kuna izađeš i totalno dođeš zgažen doma, apsolutno. Da si sredit nešto jeftino. A je li ekipa puno se upušava u Zagrebu, šta misliš? Mislim da da, iskreno da. Kak bi ti rekao, mladi traži izlaz negdje, onda se napuši, onda im je cijeli svijet onak. Je li razlog tome što je za manje pare se možeš dobro udimiti i dobro provesti ili same želje i znači ovisnosti fizičke? A gledaj, ja ne vjerujem da se taj može biti ovisan, a opet vjerujem kako je stanje u Zagrebu kao i u cijeloj Hrvatskoj, da većina ekipe izlazi kazna s 30 kuna van, svako da, recimo, ajmo uzeti da je panj, znate kaj je panj,
50 kuna i eto recimo 5 ljudi, svako da 10 kuna i još daš gore 10 kuna za 50 kuna neki alkohol i to ti je to, ono, to je jedna dobra večera. Jedna dobra večera. Ništa stari, hvala ti, još pozdravit ću još koga. Upaljač, gospodine, možda? Ne pušim. Ne pušite? Nisam pušač. Niste pušač, ja smijem pitati jedno pitanje? Nikad u životu niste pušili cigarete? Jesam. Cigarete znači? Da. Prije koliko ste dugo pušili? Pa pušio sam 40 godina negdje. Sram vas bilo? Ne pušim neki jedno 15 godina. Zbog čega? Zbog zdravstvenih razloga ste prestali ili žena nije dala da pušite? Ne, malo zdravstveni, a jednostavno mi je cigareta više, nisam imao želju za cigaretom, ali nisam nikad bio veliki pušač. Nikad nisam pušio kutiju cijelu na dan, nego u prosjeku 12 do 15 cigareta na dan. Dobro, to je dobra norma. Čuo sam da čak i sportaši puše od 12 do 15. Evo, ovi nogomet. Recite mi, molim vas, mene zanima, danas pričamo o pušenju tih odvratnih stvari, cigareta i jeste čuli za marihuanu? Laka droga, marihuana znači. Čuo, da. Šta mislite o legalizaciji marihuane i da li ste ikad u svom životu probali pušiti kanabis, marihuanu? Ne. Nikad. Ali mislim da to nije u redu. Jel poznate možda nekog ko konzumira marihuanu? Ne. Kako znate čuo on? sam 100 puta ne i čak u susjedstvu mislim da su dvoje umrli mladi dečki zbog droge, ne i tako. Ja, recite, dobro, ne može se baš od marihuane umrijeti, to Pa su... dobro, ne, ali... Ali dobro, vodi nekim težim drogama. E pa to sam htio reći, da. A šta mislite, vaše stajalište znači o marihuani? Vi niste za legalizaciju marihuane? Ne, ni u kom slučaju nisam. Kako možete to tvrditi kad ne znate nikog ko puši marihuanu i ne znate, niste ni sami probali marihuanu? Pa nisam, ali čitam godinama o tome i slušam i... Znači sve što pročitate vjerujete? Pa uglavnom da. Mislim da se krivo ne razumijemo, ja sam isto protiv marihuane. Protiv legalizacije, to nije dobra stvar, ali nije dobra, na primjer, ni alkohol. Piva isto je štetna za zdravlje. To sam htio reći, kad se jednom krene i alkoholom, malo po malo isto tako i cigareta, kad se krene isto tako droga, kad se krene sve svi su počeci nekako malo, najprije probati pa onda malo po malo i kad se postane jednom ovisnik, jasno kuda to se svodi sve na to. Polažem tome važnost, nego pročitam, da, ova je droga, ove tablete, ovo tako, ali... Uglavnom, imate možda rizlu? Koga? Rizlu. Ne znam šta je to. Ne znam. To vam se mota marihuana, tako sam čuo. Pričali su mi prijatelji. Ne znam. Pa puno boljih stvari u životu gdje se čovjek može zabaviti, gdje se čovjek može s nečim u odnosu na drogu. Ne? Tako je, gospodine. Hvala lijepo, bravo. Dobra izjava, hvala. Puno hvala.